Guys, RMM cair guys, waram ne viral guys, main putai sanore guys. Assalamualaikum, selamat ay masidi para penonton, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Wa urawara sabay ku imadake pakar saruncu dan garinda ederu Bapak Ari Jatnohadi SE LPG Scope WC. Sabay wana madda wara pakar ada uang abang ku kamiri, nggak ada uang abang kalembo ade Bapak HB bola kada be masa SH galon ember baskom Cina ro angi mat ese ro mantasa madani ro mamoro rauloa. Dunia dalam saruncu membahas segala macam saruncu. Saruncu pertama kali ditemukan oleh aca-aca nehi-nehi dari India. Saruncu berasal dari kata sa dan runcu. Sa adalah sakali dan runcu adalah hingga. Sa dan runcu kacamposi hingga sakali. Saruncu fungsi nantoina di kagaga ro kamiu ke haju. Ngaha berkembang zaman saruncu biasa re wati dukani ni karena manusia re waron tau mena saruncu ndaina. Saruncu manusia ke otomatis kumori na otomatis rau kumadena karena mori ke dua buah apa mori nawalap o mori awa. Akibat manusia wara saruncu ndaina sampai-sampai pelakor laut demob dau aka kantor polisi ga. Pala kejadian aka India nih ngara ando siwe melaut demo pelakor re kalau nggak salah lama liga guliga ngarande bune tanggapan daimu. Menurut nahu lucu nih pai daerah India ake pelakor di demo padahal tugas pelakor ka di merampasi tugas weisah naka di mempertahankan piala bergilir re. Lucu aja gitu loh kalau di demo. Hinci bune menurut ngomi habe masalah ake ke nahu setuju bune gahila ari reni wara si do maloa makau laut demo vein ke berarti do maloa re natada ipik daloa na logika nandake si alasan laut demo ke karena bela keadilan iha ade wa pala ampo di bela keadilan ke watis iha ade ren tada ni ikan dede pani pahu pedo India berarti lucu sekali ya. Oke, wara wali puisin ke nanci ikone ade do maringa wali puisi ake ke paup sadina judul puisi ke isi iti wei au kombi isi iti reni tijab ade taara masalah edere yang jelas di puisi ke ndake eli puisi ke main up ke sat bat karena cahat hu muje asa hai kitum tek hoga piar ka matlab sir piar ko pana nahi is piar karena sapno kitara akar char lagaye tumse milne kabat maine bi ek sapna dekata kisi piar bahu bar ho jatahai. Isi itiwei karya Maliga Guliga. La Maliga Guliga ge do biasa pala rukun de sama labo artisku lao dekana demo ka sama labo biduan ku tangan di atas ya tangan di atas yang digoyang yang teng neng biasa ro mon isi do India re tisi waun kanggori masalah re tisi waun encau re cumpu kain narabara re ndede buntan isi do India nuntu pra dunia dalam saruncu nih laut demo di aus di kantor polisi India tiwon uru masalah pelakor karena warna kasus pelakor nalura TV sia kason gani. Masya Allah hebat dauna dirahon sore bandai keni tahoto ibahasa India Raya nare aina sampai mbora dei kaina contoh terkait mbora dekaten de repolao nare terbongkar sampai kaina terbau iha lalo India Raya re narabi kalau saja ba security di acara TV de silau nani ne esinda di artis ne selu TV tanah kecarua bahasa pedere losa dekat de barita artis kampungan tidak bisa bahasa India Raya kan maka majaku nami Maliga Guliga anai ne viral kai hengga aib Umar Salaja toba maru-maru kana era mengamu
Jangankan manusia, au sarempa pun de tilo kau ringa si aib Umar salaja ka cilaka. Akeng gomi aramu aib Umar salaja sara aramu bajur sarova. Ai jana daga ravim dabai si dadagap kanir lombore. Au si artina puisir baca makan dende. Judulna isi itivei pala artinde walahu alam tijab adeku. Pangangore, bloak teka ngarene embo di og do viral re. Sampula sampake tantu damajana. Kombe watir aja kata minar amana. Oi belai, maringak nuntun hore. An marisan tuda, jagahin abakarma. Pepati kabala, lembo ade tirong gam tauma.